o tingas ng matatsaon nando Lonton Lodo ni ang pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Ma ayolon lami tombo gabit na sang kidite olen sa irite mga oneranga rungkang lite lembaga tiranusai. Main itu main te rebeng unget damai mayayasan kepala sekolah punus ngasang guru rais pegawai gitu keles lanar ngasang anak di tata belajar se lembaga SMK Tiranusa. Ngomite saumanu kami kaput. Sompo lamite onetok botol. One mai para batenak kalami kudu dadang ite tong rangka lama regerwek sama lain kudu takung one misang gelup tombon ngasang 10 tahun SMK Tiranusa itu. Ngomite to rebeng kanang damit semai kepok. Yo, iyo. Imo sisung tawaranga kita. Bombong sengkali rak agunaidaku lelelo. Ngasang anak atamangan sa lembaga yayasan Tiranusa. Ungeta may mayayasan gitu koles maguru nang ngasang anak. Ay puling gawid waki abi chaiming aku ngasang malay. Kuri terangka lama, sama ni melesok, ay nakagunaring kamping morina ungaran, ay 10 tahun gah, atalaun, ting sehat, ting berkah kelatan taya. Anak kempo, maingon meya, ketua yayasan, kepala sekolah sanggen guru, gitu kole, anak didik saya Tiranusa. Boko cau manu kapute, tuak tiba kamping aku, no terahku, ay, tok macial gu celan. Terahku kole, nak gua kapu kelakuha. Sanggen taung beki pungeta mai sama ketua yayasan kepala sekolah nang sanggen taung guru gitu koles sanggara anak didik itu ya arabang kanan kepok tuh jangan sebanyak sudah selamat baik suruh semua siswa naik sudah mana